urabihorera tu ukwise ikigoryo uti wabibonye neza ko ndicyo. Yakubwira ngo urabyibushye uti ariko wari wantwaza inda yanjye kajye nyitwarira. Abwira ngo nta bwenge ugira ntabwo ngira wabibonye. Nyine hari ukuntu abantu bakubwira ngo ushavure nawe ugahita wishavuza. Ajya kubwira ngo urimbwe umubwira uti wayibonye ndi mwimbwe ebyiri. Ngo none ngo utanyakira pastor simpuza. Hari ibintu bambakora. Uno mugore agiri avuye yari kurira avuye bamukubise yinjiye mu rusengero umutambyi nawe akubise ababaza. Ariko ngo yivumbure ngo ndagiye. Ati mva mutambi kuko azi imbaraga zihari. Jewe sindi umugore w'igicucu. Mfite ikimbabaje. Ndimo ndamena ndasuka ndarunda amaganya yanjye ahangaha. Umutambyi yongera ahindukira. Atoke. Imana iguhe icyo umutima genda iki? Genda iki? Genda iki? Yari yabanje kumwita iki imborwa y'umugore wa mu gitondo. Arangije aho kugira ngo yivu Jesi nzagaruka ndabiretse baramvuze mutambye aransuza oya avuga ijambo rikomeye kubera ko ntazi ikirundi numvaga ari ijambo ritogabanyuka mwimbaraga. Aravuga ngo umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Uko guca bugufi abantu benshi baraguhishwe. Uko guca bugufi benshi baraguhishwe hamwe dusenga tukenda kumeneka ijosi. Aravuga ngo umuja wawe yirengagije amagambo ya mbere ahubwo lokota ya mandele mosike bobosaya bamba fire relekotutasa. Abantu benshi birukanwa n'ibyo bintu bakagenda. Ndabizi kisi nkurikirana na bene wacu Rwanda barandeba. Ndamutse ndutoroka mba naravuye muri ADPR kuko ni toro ry'umuka ariko ruharamo intambara. Ariko gusenga Yesu ashimwe. Turaza kugira umwanya wo gusenga ubwa nyuma hanyuma kandi na kakandi muze kugashira hafi turaza kugatanga mu mwanya wo guheza. Yesu abaho umugisha kandi abagirire neza. Kakandi murakibuka ibya bindi muravyibuka. Yesu abaho umugisha. Kaze murakoze cyane. Yesu nashimwe. Haleluya haleluya. Nimunyemere dusuzanye kandi narabasezeraho. Birumvikana ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma ariko ngiye nezerewe ngiye nguwe neza cyane. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Kabiri ndashimira umushumba nawe wampaye yikaze n'ikari imeze gutya. Ndashimira mwese twagiye tubana. Imana ibampisha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ko nushaka ko dusengana cyane kuruta uko umuntu yabitekereza nagira ngo turi amagambo ntabwo uyu munsi nshaka kuvuga ibintu byinshi cyane cyangwa kujya gusobanura cyane njyamo kure cyane. Oya ndagarukira bugufi n'amagambo tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli umuvandimwe ubonekana dusomera umurongo wa 17 igice ni cya mbere murongo ntekereza ko byatubera byizere ku murongo wa 12 nta kibazo kugera ku murongo wa 18. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere wera ku murongo wa 12 gushika ku wa 18. Umutwe w'amajambo uravuga ngo kuvuka kwa Samweli 12. Nuko akomeje atyo gusenga imbere y'Uhoraho Eli yitegereza umunwa wiwe kuko Hana yavugira mu mutima akubita umunwa gusa ariko ijwi ryiwe ritumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira kwaborewe. Nuko Eli aramubaza atuzogeza he kwa muborewe? Genda uhebe iyo vino yawe. Ariko Hana aramwishura atoyaye mwami wanje,
ndi umuntu yabonye amahano, nta vino nanyoye cyangwa ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishyura ati, nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Nawe aramwishyura ati, numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza arajya, ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. Ariko umurongo mwiza cyane nkene n'umurongo wa 17 ngo maze Eli aramusubiza ati, genda mahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Ngira ngo kungiye kusoma muri bya Kirundi ni umurongo nashakaga. Aravuga 17, maze Eli aramwishura ati, niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Umurongo ukurikiraho nawo 18, nawe aramwishura ati, numpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza arajya, ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Twe muri Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo, hano aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura mu maso he, ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Imana nishimwe cyane. Reka mbabwire kuri uyu munsi wa kane, ngira ngo tumaranye ubwo ni iminsi 5 niko nabivuga. Mubwire ngo Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Niho isengesho rikuba rigiye guhagari, tugiye kurirebera, kuvuga ngo Imana iguhe icyo umutima wawe ukeneye, ushaka, icyo umutima wawe wifuza, kuko biba bitandukanye. Ariya ni amagambo meza tubonye agaragara mu nkuru za Samweli. Navuga ngo ni Samweli, ntabwo nashatse kujya cyane hirya kure, ariko tumenye ko uno mwana yavutse mu 105 mbere y'ivuka rya Yesu niho yavutse, ariko avuka ari umwana ufite ibitangaza bikomeye cyane cyane ko se yitwa Elukana ndetse mu maka yitwa Hana. Ariko uwo mugabo akaba ari umugabo ukomoka mu batambyi ndetse n'umugore we, ariko bajya gutura mu Babenyamini, ntago bagumye gutura aho bambakwa bameze mu musozi za Efuraimu aho ngaho. Kugera ubwo rongo umugore yari inkundwakazi cyane, umugabo amukunda mu buryo buhambaye kandi bukomeye, ariko aza kugira ikibazo cyo kutabyara. Ikibazo cyo kutabona akana, nyuma bashaka uwitwa Penina, maze Penina we si ukubyara, arempurima, arasikana, byose birakunda. Ubundi hejuru y'abana 10 kuba ari ugusikana ntabwo no kwempurima pyapya, nta kindi kibazo cyagiharwe ngo. Hanyuma rero Penina amaze kubyara ngo agahora ababaza buri gihe Hana. Ariko Elukana akaba umugabo w'umukristo, yakundaga umugore we cyane mu buryo buhambaye, akaba ari inshuti mukunda, akaba mukunda mu buryo burenze ukuntu wabitekereza, ariko nubwo amukunda ntiyamuha ikimumara umubabaro. Uyu munsi ndagukunda, ariko hari ibyo ntabasha gukorera, ariko iyo mu ijuru usenga, iyo mu ijuru uhamagare, iguhe icyo umutima wawe wifuza. Haleluya! Iguhe icyo umutima. Kugera ubwo iyo usomye imirongo ngo bajyaga bagira umuco wo kujya i Yerusalemu, uko umwaka utashye bakagenda bakajya gutanga amaturo. Hanyuma kuko Hana yari wenyine, umugabo akamuhereza imigabane 2. Ariko nubwo yaguha iki, burya nubwo umuntu yaguha vewiti, akaguha inzu, akaguha amafaranga, akaguha ikintu cyose, ariko hari icyo umutima ubushaka. Rero uyu munsi sozera zino nyigisho, Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka. Imana iguhe icyo umutima wawe ushaka, kandi icyo umutima ushaka niyo nsinzi yawe. Asifiwe Bwana. Icyo umutima wawe uromya saa Imana. Amen. Uyu munsi siniriwe nsohoka, nagumye mu nzu ushaka gusenga kugira ngo nze kuza ntananiwe mu mubiri wanjye, ariko ntekera dusenga Imana.
nshobora gukunda sheri wanjye ndamukunda na kare twavuganye yambwiye ko no mu Rwanda haguye imvura nyinshi cyane Kigali no gucyura umwana byabagoye ndamukunda rwose akabizu ndakamuha ni inshuti yanjye muha amafaranga ariko hari icyo ntamuha kigomba hari icyo umugabo ataguha kigomba gutangwa n'Imana ishobora byose. Abo twahuye uyu munsi muremera ko hari icyo ugomba kwaka Imana ikakiguha? Oya, ntacyo namwima amafaranga nayamuha, namusuhuza, namugurira imyenda, ariko ntabwo nakemura ikibazo gikemurwa n'Imana. Noneho rero turi muri rusengero uyu munsi wa none, ibukemurwa n'Imana uyu munsi Imana ibigukorere. Ibituma usuzugurika Imana ibigukurireho. Ibituma uvugwa nabi Imana ibigukurireho. Ibituma urwara intambara Imana ibigukurireho. Kuko icyo kikurwaje umutima nizo mbaraga zo gutsinda abadayimoni. Umuntu yaguha byose ariko ntiyaguha icyo umutima wawe ushaka. Biba ngombwa ko bagiye Yerusalemu, bajyagayo kenshi, ariko bagerayo ngira ngo nange murazi mukeba iwanyu muca umugani mu Kirundi iwanyu ngo utambana mukeba ntakubita urugo. Siko muco umugani nibaza rero mukeba mugendana ukuntu abareba ati ntwazi ibi nibi n'ikiwe ntiwabyaye umugore akababara ngo ariko yamara ko hari umugabo akamwegera ngo ariko sinkurutira abahungu 10. Umva nyumvira, nyine aramukunda pe, amuhaye inzu, amuhaye amafaranga, ntacyo atamukoreye, ariko igituma pe ninatamusuzugura ntabwo yabasha kukimuha. Ndagira ngo nanjye kano kanya iyo nkorera, iyo umushumba akorera, iyo ukorera, iguhe icyo umutima wawe wifuza kandi ukeneye kibasha kugutabara kikakuvugira. Iyo usomye cyane cyane ku murongo w'8 cyangwa ku murongo w'9 haranditse ngo maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya kandi niki kiguhankisha umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 7? Nyumvira, ubwo urumva baricaye ngo bararya, Hana ari kurya, abantu baranezerewe, abandi bari guseka, utwana turahamagara mama, namwe murabizi ibyo hanze uko bimeze, ariko Hana waricaye intimbi muri ku mutima, yahawe byose, afite umugabo mukunda, afite inshuti ye, ariko hari ikibura. Icyo kibura uyu munsi wa none rero aha ngaha, haleluya, ninde wizera ko agiye kucyakira? Urabyizera? Ariko urabyizera? Umugabo aramwegera ati umugore ko ntacyo ntaguhaye, usinkurutira abahungu 7. None se amurutira abahungu 7, hari ubwo umugabo amwita ngo mami? Twemeranywe ko Elukana amurutira abahungu 7, ariko se yamutuma amazi, yamubwira ngo jya kumvomera, yamukikira se, yamuha kwibere se? Ngo Hana ahaguruka afite amarira, ahaguruka. Burya umuntu wese utaka aba atarababara mu buryo bwumvikana. Uzajye muri cyangwa se muri koma hari urebe abantu baba baniha atabasha kuvuga, uvuga burya babasha no kuzakira. Hari igihe ugira ikibazo, nimumvugire ngo ikibazo. Umuntu yakureba utwaye imodoka akagira ngo nta kibazo, uragifite, ntaho ukivugira, ntaho ukibwira, n'ukibwira bwate ariko wabyihoreye ko ufite uko ubayeho. Ariko hari igihe ubana n'ikintu ukumva ni cyawe wenyine. Nanze gucukumbura peni n'uyu nguyu n'akavuyo ke, kuko hari igihe abantu bagushyiraho akavuyo ukumva ibintu biragususa cyane. Abantu bagira akavuyo, nawe babwiye ubushize ubwo mperuka aha ngo Imana ikurinda umuntu kwibutsa ibintu utibagiwe. Icyo jambo muraryibuka se? Ukwibutsa kakubaza ngo wagiye ukazi kandi agusanze mu rugo saa 4, urabyara kandi ntarabona hari umwana ufite mu nzira. Ibyo byose ni ibikomere. Ngo hanyuma Hana ku murongo wa 7
n'uwa munani ngo araturikararira, kandi amarira ye sinzi ko mbisigura neza cyangwa mbivuga neza, amarira ye ntiyamanutse nk'ay'abana. Uzareba hari igihe umuntu mukuru ababara ukisanga amarira yamanutse utazi igihe waririye, kubera yahereye mu nda, yahereye hirya iyo ngo aramanuka umugabo amubwira ngo hano urarizwa n'iki. Amakuru mfite ntabwo hana yari azi ko amarira yamanutse, ahubwo intimba yamwita intuntu yaramufashe yinjiramo, areba imyaka maze. Iyo umugabo ataraye mu rugo arara wenyine, nta kana afite, amasengesho yarayakoze, umugabo we akomoka mu batambyi, kandi umugabo we n'ubundi ntacyo yamutwara amukunda, ariko nubwo amukunda amuha ibiryo, amuha ibintu byose, ntacyo yamwimye, ariko hari icyo umutima ukeneye atarabona. Thank the Lord. Biba ngombwa rero yuko ngo umugore ahaguruka ababaye, arirukanka ava mu rusengero. Uyu mugabo erukana muri karitsiye yari inyangamugayo, abantu bose bamwemera, memu n'abatambyi bari bamuzi. Ahaguruka yirukanka ajya mu rusengero kurira. Burya rero duca umugani wacu ngo utarakwitirwa mu rusengero agira ngo kiliziya ni nk'andi mazu yandi. Uzi waba ifite agahinda wahagera hakakwigizayo. Hari mu gitondo barya breakfast, yumva agiye mu nzu y'Imana kuruhuka, ahubwo asanga na dayimoni ubwo yahageze. Imwe n'ababwiye ngo Yesu amusanga hehe? Utarakwitirwa mu rusengero kiliziya ni nk'izindi. Nigeze kugiraho ubukene, akazi nari ndimo nkavuyemo, rimwe batera indirimbo ndabyina ndafashwa, nzamura ukuboko kumva ishati ntabwo nzi ko yagize gute. Ari igihe ukubitirwa mu rusengero kumva uzongera kuruzamo bitinze. Nge nanezerewe ndi gutendereza, nta makuru mfite, ntabwo nzi. Maze umuntu wabimbwira arambwira ngo ubu ni hamwe mufashwa mw'iki buri bundi, ntabwo uzi ko ishati yo yacitse, ko muza guteza ibyaha hano gusa mwigize abantu. Aransomera, ariko ibyo bita gusomera umuntu, arambwira kabisa, numva arambwiye. Icyakora uko agenda ambwira ngenda nkamanura nkageza hasi, babyina nkazamura kamwe akandi fatiraho. Ngo yinjire mu rusengero, ngo yinjire muri korali, yinjire mu murimo w'Imana, asanga hari umutambyi utabasha kumenya agahinda umuntu afite. Aramubwira ngo wa mugore w'umusinzi, mbibarize, hana yari yasinze? Hana yari yasinze? None se wowe usenga uba wasinze? Yari yasinze? Ntabwo yari yasinze, ngo ahubwo agiye gusenga. Kwa gusenga kwe ntiyazamura ijwi. Burya bazamura ijwi muracyashoboye, ni ukuri uracyashoboye, ariko uwaburaye warataye umwami Yesu hana hafite. We mu gihe arimo asenga, do pifomande taye remokiyaba. Haleluya. Bwira mugenzi wanjye Imana gwiki mutima wawe ushaka. Bimubwira inshuro 3 nibyo ushaka. Bimubwira inshuro ongera rimwe. Kandi mumbwire ngo icyo umutima ushaka niyo nsinzi yawe. Icyo umutima ushaka niyo darapo ryawe. Icyo umutima ushaka niho imbaraga zawe ziherereye. Mwavuga ngo amina. Nge nahuye n'ibyo byinshi, ndashimira Imana yabimbwire mu rubonobono.
nongera mpora n'undi muntu warambwira ngo ariko ubundi abantu nkawe mwagiye mureka kwirata. Nari mvuze ngo naye nzatanga 50 byo kubaka inzu y'Imana. Ngo ya Ntambabazi yo ntimiyategereze. Uramusuzugura ariko ntabwo uzi icyo ari cyo. Uwo mwicaranye ntumuzi. Mumbwirire ngo ntabwo nzi. Bimubwire udatinya. Mubwire ko atakuzi. Mubwire ko atazi iherezo ryawe. Mubwire ko atazi umugambi w'Imana kuri wowe. Mubwire ko atazi aho Imana izakujyana. Mubwire ko hari amasezerano ari imbere. Mubwire ko bishoboka. I'm telling you, you don't know me. Wewe hunijui. Nuwo mwicaranye ntabwo umunsi wimurebera mu isura, wimurebera uko yambaye, murebere mu cy'Imana yavuganye nawe. Kandi avugana n'Imana ntiwari uhari. Imana imubwira wari uhari se. Oh, haleluya, 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 haleluya. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Icy'Imana yambwiye ntabwo kiza. Kuko ubwo nasengaga Imana imbwira ntabwo wari ubizi. Rega mwitire nkubwira. Ntabwo ushaka gutinda ko tugiye gufanga ko basengera Imana. Kandi munyemerere ntabwo ari ukubagusha, nibwo buryo bwiza. Nashaka mwicaranye n'umugore we n'umugabo wawe, mubwire ngo ntabwo nzi. Bimumbwirire. Ntabwo azi ko wagira imodoka mu Bujumbura, ntazi ko utwita inzu, ntazi amasezerano yawe, ntazi icyo uzaba cyo, ntazi uko uzatera imbere, ntabwo azi icyo Imana yaguhamagariye, ntazi amasezerano yawe, ntazi ko ejo uzaba ukomeye, ntazi ko wabona akazi, ntazi ko muzamure ntabwo akuzi. Hata mzazi wako hajui wewe. Mzazi wako hakujui wewe. Mume mke wako hakujui. Babyeyi muratugaburira ariko ntimuzi ngo tuzaba bande. Jya uvuga ugabanya. Jya uvuga ugabanya. Jya usuzugura ugabanya. Jya urwanya ugabanya. Kuko hari icyo Imana yatuvuzeho. Abavuzweho n'Imana muzamure haleluya muri rusengero. Hari icyo Imana yavuze kuri njye. Please. Wewe acha utani wako. Acha utani wako wewe. Uwo mwicaranye ntabwo muzi. Ushobora kuba uzi se na nyina n'igisekuru, ariko ntabwo uzi icyo Imana yamuvuzeho. Kuko ari masenga ntimwari kumwe. Nyamara uyu munsi hari imbaraga zirahasanzwe ndabizi, ariko Leo ni Leo. Leo ni Leo. Mumbwire ngo wewe unijui. Ntabwo nzi. Ntuzi icyo Imana yamvuzeho. Ntuzi icyo nzaba cyo. Ntuzi aho nerekera. Ntuzi umugambi w'Imana kuri njye. Ntuzi ubuzima bwanjye kuri njye. Muzamure haleluya. Amen. La mandoko ya basete fovaisa. Udonomi. Ale boss idekedos. Ale boss santa. Ntabwo uzi uwo ndiwe. Tuzi n'icyo ndicyo. Tuzi n'icyo nzaba cyo. Data yarambye yaranjugunya. Hanikaye mfite. Hafi y'aka 57 ndaho ndakomeye. Ukubona ngo harya nk'ifubyi ikora ubukwe ntama. Niba wumva ushaka gusoza iminsi 40 uri mu mbaraga z'Imana, nuko umenya ngo hari icyo Imana yakuvuzeho. Amen. Hari uburyo Imana ikureba.
Haleluya. Ese nabagushije kandi ngiye gutaha. Turimo turahanura nushaka kumubwire ngo ntabwo uzi uwo ndiwe, maze ukagira Imana ukicara n'uwakuvuza amagambo menshi niho byaryo kaba ngo weho nijyuyi wewe, ntabwo uzi uwo ndiwe, ntabwo uzi icyo Imana izankorera, ntuzi uko Imana izangenza, ntuzi aho Imana izagushyira. Ayicaye afite viza yo muri Amerika nubwo utabizi, yicaye afite kujya mu Bufaransa nubwo utabizi, yicaye aha minisiteri yamuha akazi, yicaye ahangaha yabona ibyangombwa, yicaye ahangaha hari icyo Imana yakora. Bagusuzuguriye icyo bareba, ariko Imana izaguha icyo batabonye. Izo nizo mbaraga zawe, ubwo nibwo butsinzi bwawe, ubwo nibwo bushobozi bwawe. Mwanyemerera mukazamura haleluya ntagutinda. Haleluya. Abantu bamenyereye ko ngo bigishwa n'abantu batize. Please, nanjye narize, nyikiriza ntibakuze. Niba ari logique ubwe tuyivuge hano, hanyuma ati bara abantu bigisha ati bara n'iki wapi, oya Mana ntikuze. Ubwo twakoranye akazi, twahuye ku kibuga cy'indege nje, umushoferi duhagaze hano tuganira ngo nese ngo pastor ngo ugiye, ngiye Burundi, none se inzira igiye Burundi nyura hano, ntumenyereye se ngo y'Akanyaru, n'iby'Akanyaru bigizeyo, minta yenda na avion ngo wowe jewe, none se nabaguhaye itike ntibayimase kubera igiye nta maboko ngira. Kibazo mudusuzugurira uko mutubona, ariko Imana igaha agaciro ibiturimo. Imana igaha agaciro ibiri muri twebwe. Arinda sakuza, arinda mbwira gutyo, yari indege ya mbere ngiye. Uru rugendo 20 n'ahandi sinagiye kure. Muntu turahura ko ese niba nize mfate mikoro ngo ngiye kwiga, no, ibyacu Imana irabikora. Noneho ijambo rikomeye, ongera umwumvire ngo Imana igiye kwerekana ibyawe neza. Amen. Mumubwire ngo Imana ikumaza umubabaro, mumubwire ngo Imana iragutabaye, mumubwire ngo amagambo afushize ivuga, mumubwire ngo amagambo yakuweho, mumubwire ngo Imana ikwigije imbere, mumubwire ngo Imana iraguhembuye, mumubwire ngo Imana irakuzahuye, mumubwire ngo Imana iciye agasu. Hota ya mandori ya mase yake data wera Mana we, arahaguruka asize umugabo, ariko mwanyemereye nkabahanurira ko n'ubuhanuzi bwabaye bwinshi. Amen. Ndi munsi y'amavuta y'umushumba wanyu, mwanyemereye nkakubwira ijambo rikomeye. Lama yasi Yesu we. Hallelujah. Ntabwo ari ubuhanuzi bworoshye. Wanyemerera ukavuga ngo ayo narizagarukiye ahangaha, iryo jambo risubiremo inshuro 7. Nyuma ku buzima bwawe, izo nizo nduru za nyuma kuri wowe. Aha yo mwami Yesu, uri namba wa
ubwenge tugushime kuri nyene ubwenge mbega ntavugike uri namba gukomera iki ntagushinja uri uwa mbere bose nibavuge ko wera uri namba sanzure naryo reka tugushime gusenga Imana. Haleluya, haleluya, amen. Nimunyikirize niba nta kosa n'abakore. Haleluya, haleluya, amina, amina. Iyo marira urize wakwemera ko ariyo ya nyuma, wakwemera ko amagambo wumvise ariyo ya nyuma, wakwemera ko ibyo bakuvuze aribyo biherutse uyu munsi wa none, ko uyu munsi Imana hari icyo yarema, ko uyu munsi hari icyo Imana yakora, ko uyu munsi Imana yakuzahura, ko uyu munsi Imana yakubaka, ko uyu munsi tofipiko kati Bible y'ikiganda, Bibiliya y'ikiganda hari ijambo ikunda kuvuga nkagikunda. Nagize umugisha wo kumenya indimi nyinshi ngo nazi zose, ariko njya mpfa gusogongeraho nkazisobanukirwa. Haranavuga ngo nibacira hari asobanura ivuga ngo Uwiteka akuraho imigambi y'amahanga ngo kandi akavanaho imvugo zabo. Ni amagambo ari aho, ariko ikiganda ikavuga ngo katonda ni agwako ukutesa kw'amawanga ni yedibya ebirobozo by'abantu. Ruvuga ngo Imana ikuraho impaka z'abanyamahanga, kandi umunyamahanga si umukongomani, si umunyarwanda, siki. Mu buryo bw'umwuka umunyamahanga ni umuntu utazi amasezerano yawe, ni umuntu utazi uriwe, ni umuntu utazi uko ubayeho, ni umuntu ukuvuga ibintu utabivuze. Niyo Bibiliya yitwa ngo ni umunyamahanga. Ngo Imana ikuraho imigambi y'abanyamahanga. Mpagaze muri uru rusengero, ndi umukozi w'Imana wabisigiwe, bandambitseho ibiganza. Ndagira ngo nkubwire, hari impaka Imana ikuye ku buzima bwawe, hari impaka abanyamahanga bagushyizeho. Uzabica, uzajyaho, uzamera gute? Ngo Imana igize ivanaho. Kabiri ngo ni yedibya, guhomba. Kandi ziko no mu kirundi ijambo kudiba rihari. Kudiba ntabwo muzi cyari cyo. Ni ibintu umuntu acugabanya akasiga gake, ni ibintu umuntu acura uretse gake ijambo baze kuryumva. Ni ibintu umuntu acuruza bigapfa, iyo batabiguze birapfa. Niko nange mubizi. Umuceri uradiba, uwubitse wabikise. Ahubwo hadiba imineke ariyo mihwi n'ibindi by'amatomate. Noneho urumva iyi irasobanuye Bibiliya y'ikigande ngo ibyifuzo byabo bidibe. Amen. Bigire gute? Bibore. Ntabwo bibore nyine. Bibore. Bibura abakiriya. Bavuga bati nta bukwe mu gitondo usohora invitasiyo. Bavuge ngo nta buzima ejo ubaho. Ibyifuzo byabo bidibe cyangwa birorere. Bidibe. Bigenda gute? bibore. Kundi wa mugani wari bukwikira undi havuga ko rubona inzu aho byanditse atari ugushakisha. Bigire gute? Bibore. Bidibe. Ibore. Bigire gute? Bidibe. Hahandi ujyana ibintu ku
ku isoko batabigura, ugasanga aho wabitwaye imbegeti wabitwayemo ifite agaciro kuruta amafi wari wabonye. Cyo bita kudiba kubitekereza. Batuzapfa kandi ukabaho, ntazabyara ukabyara indahekana, ntaziga ukayigira kuyamara, ntazakira ugakira ku mugaragaro. Ibyifuzo byawo bidibe mu izina rya bidibe cyangwa birorere. Ndabona urumuri rwambanye rukeya, ntaza kuva nkora amakosa n'ibidibe, ndahabwiriza ko hashaka nta kibazo. Hanyuma ngo arahaguruka, amarira n'agahinda yinjira mu rusengero, ngo agere atangire gusenga kubera intimba n'amarira n'agahinda. Asize imigabane ibiri bamuhaye, asize ibintu bamukoreye, aravuga ati nimvuga cyane ko nkeneye umwana, umuntu wese araza kubyumva cyane ko Elukana yakomoka mu muryango wabo. Ngo atangira kuvuga azunguza iminwa. Umutambyi ati wa musinzikazi we, ubu ni sangahe? Nta soni nukusinda. Ngo ari ku mugore aho yirukiye ahura na Satani yamutegeyeyo. Ariko nubwo mva mbabwiza ukuri, ntakibasha kurogoya umugambi. Iri hejuru kandi ndi umusaza, uyu mubiri wanjye numara kubora, nzareba Imana ngifite. Ntakibasha kurogoya umugambi. Imigambi y'Imana ku buzima bwawe nta dirija wayirogoya, nta muturanyi wayirogoya, nta mugambanyi wayirogoya, nta murozi wayikoraho. Abakuvuga ntacyo bazagutwara. Bakwicara mu kabari k'icyayi ntibazagushobora, bakwicara muri hoteli ihenze ntibazagushobora, bavuga bakuri kodinga ntibazagushobora, babwanirira mu rukanywa ntibazagushobora, bakuvugira kuri WhatsApp ntibazagushobora, bakuvugira kuri SMS ntibazakuya. Muzamure haleluya. Vuga ngo umugambi w'Imana uracyandiho, umugambi w'Imana uracyandiho. Reste for Imana. Hakibasha kurogoya umugambi. Nuko aragize aramubwira ngo wa mugore w'umupfapfa, wa musinzi we, igihe wasengeye byakumariye iki? Bajyaga babitubwira kenshi. Igihe wasengeye byakumariye iki? Igihe waririmbye byakumariye iki? Ariko niba nkugireho umugisha ngiye gusoza, mbwirira mugenzi we ngo bagiye kubona akamaro byakugiriye. Hari ibintu bagiye kubona, hari amateka mashya. Nyandikira ngo hari amateka mashya. Bihanura ubyandike ngo hari ubuzima bushya, hari amateka mashya, hari icyerekezo gishya, hari ugukizwa. Arangije umubyeyi naramukunze, aramubwira ngo hoya mutambyi, ntabwo ndi umugore w'umupfapfa, ahubwo sindimo nsenga n'Imana, ahubwo ndimo ndasuka amaganya y'umutima. Cyo bita kuvuga amaganya y'umutima. Umwami arangije umutambyi amubwira ikintu gikomeye. Aramubwira ngo mukobwa wanjye,
ubwo utasinze rero genda iki, genda amahoro, Imana iguhe wayisabye, icyo umutima wawe ushaka, icyo umutima ushaka nicyo wayisabye. Nakunze Hana, yenda bina hamwe bwe namwe yenda ntimwabishobora ko nakunze abe wacu yenda n'abandi barabyumva hariya. Urumva by'ukuri yarinjiye umutambyi aramukomeretsa, ariko ntiyasohotse yivumbuye. Ariko we nk'umunyarwandakazi cyangwa umurundikazi, barasuzuguye n'amaturo yanjye agise umusinzi ndagiye, ukishwanyaguza ukirukanga. Hana ntabwo urahura n'ikibazo. Twebwe rero b'abahanuzi cyangwa bakora umurimo twaragowe. Hariho n'uguhamagara saa 8 z'ijoro utamwitaba ngo ngo murahaze ngo ntimunyitaba. Yewe nirirwa kuri telefone n'intunzi, ntabwo ngira akazi k'iwanjye. Hoya abashumba ari batwitaba bitaba abakire, nuko uhamagara nabi. Abakire bazigiye bahamagarira abashumba. Ndavuga ukuri rego. Icyambere bazi ko saa 1 abakire babanywa icyayi kandi n'abashumba n'abakire. Wowe uracunze saa 8 z'ijoro ndaryamye, niryamiye uko nkwiye kuryama, uburiri bwanjye buratuje. Haro usengere na rose inzoka yinjira mu nzu uko nta mabanga naje kumena. Ndose nabi ngo ndose yasigize na rose gute waretse hagacya. Nibaza ko twahamagariwe kwirwa muri aro, ntabwo dukorera kuri aro. Ndashaka kwerekana characteristique y'uno mugore. Arinjiye mu isiki imborerwa y'umugore mu gitondo, ariko avuga ati sindi umusinzi yewe, mfite intimba, mfite akababaro, nta nubwo nyine no gusenga, ndi gusuka amaganya kandi siwe naje no kureba. Kubera ko rero nyine abatambya kugira ibyo ashaka mu kanya kanarihindura. Hatoke niba ari ibyo neretswe nabi. Nubwa mbere mbonye umuntu asenga nawe wabitekereza. Genda amahoro, umutima, Imana iguhe icyo wayisabye nicyo yifuza. Nta nubwo umutambyi yarindiriye kubimenya. Burya mu bashumba, mu bantu bafite imbaraga babisigiwe, si ngombwa ngamenye n'ikibazo ufite, ahubwo ahagarara mu cyo twakwita autorite. Buriya hari icyo bita ability cyangwa ni ability and authority. Abakozi b'Imana babisigiwe, abantu Imana yahamagaye, twe dukorera muri autorité spirituelle. Turakubwira ngo genda, Imana iguhe icyo umutima ugize gute. Genda. Nibyo tugiye gukora n'umushumba kano kayo. Iguhe icyo Imana, icyo wasabye iki Imana. Si ngombwa ngo menye ngo ni ibirayi n'ibijuma, si nyine ubwo nyine icyo wasabye Imana urakizi. Hari abantu bagiye bagira ingeso bakaduhamagara turi Rwanda. Cyozi cyo umuntu ari hano ni nka 6 bahamagaye na twaravuganye ngo genga urabona ngo ndi hani Burundi nyine ngo turasenga, ngo abashumba bacu turahamagara ntago batora telefone, none bahamagara sangahe. Ngo nyine haryo kigeragezo kindiye ndahamagara, ntike se we ahamagara ndi. Ngo none ngo utanyakira pastor simpuza. Hari ibintu bagomba ko uno mugore agiri avuye yari kurira, avuye bamukubise, yinjiye mu rusengero, umutambyi nawe akubise ahababaza. Ariko ngo yivumbure ngo ndagiye. Ati mva mutambi kuko azi imbaraga zihari. Jewe sindi umugore w'igicucu, mfite ikimbabaje, ndimo ndamena ndasuka ndarunda amaganya yanjye ahangaha. Umutambyi yongera ahindukira atoke, Imana iguhe icyo umutima, genda iki, genda iki, genda iki,
yari yabanje kumwita iki? Imborerwa y'umugore wa mu gitondo. Arangije aho kugira ngo yivume, njye sinzagaruka, ndabiretse, baramvuze, mutambye aransuzugura. Oya, avuga ijambo rikomeye, kubera ko njye ntazi ikirundi, numvaga ari ijambo ritagabanyukamwo imbaraga. Aravuga ngo umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Uko guca bugufi abantu benshi baraguhishwe. Uko guca bugufi benshi baraguhishwe, hamwe dusenga tukenda kumeneka ijosi. Aravuga ngo umuja wawe yirengagije amagambo ya mbere, ahubwo lokota ya mandele mosike bobosaya bambafaya relekotutasa. Abantu benshi birukanwa n'ibyo bintu bakagenda. Ndabizi ko isi nkurikirana na bene wacu Rwanda barandeba. Ndamutse ndutoroka mba naravuye muri ADPR, kuko ni itorero ry'umwuka ariko ruharamo intambara. Ariko urabihorera tu, ukwise ikigoryi uti wabibonye neza ko ndicyo. Yakubwira ngo urabyibushye uti ariko wari wantwaza inda yanjye kajye nyitwarira. Akubwira ngo nta bwenge ugira, ntabwo ngira, wabibonye. Nyine hari ukuntu abantu bakubwira ngo ushavure nawe ugahita wishavuza. Ajya kubwira ngo urimbwe umubwira uti wayibonye ndi mwimbwe ebyiri. Turi ikigoryi iti ni ukuri kabisa ntaho wabeshye. Njye baramvuze barandakaje ndabiretse. Reka da, buri muntu agira agasoza azasubirizwaho. Ibyawe biziritse hano, ibyawe bihambiriye hano, ibyawe biri ahangaha, imbaraga zikurengera zicaye aha. Nagira ngo ubwize ukuri. Aramubwira ngo please mbonera imbabazi imbere yawe, umuja wawe mbonera imbabazi. Aca bugufi, yiyibagiza amagambo bamubwiye ngo ni umusinzi, yagira ngo ashimangire intsinzi. Muze gusoma hanze ngo uhereye uwo munsi Hana ntiyongeye kurira, ngahita yihanagura. Kubera iki? N'ubwa mbere umugabo yaramubwiye ati nkurutira abana benshi. Hana ati imyaka ugezemo ntabwo babyara, tangiye kujya muri monopause. Abandi batari ko kutabanya mu myaka 5 uzakabona mu myaka 10. Hari ukuntu baduca intege bakatubwira ko bitemera, ariko uyu munsi imbere y'Imana nakuzaniye ijambo ngo biremera, birakunda, bibaho, birashoboka. Imana yabirema, Imana yabihagurutsa. Tekerebo sandore masya. Imana irashoboye, Imana irahari, Imana irimbere. Imana yanjye kutaba umusore ngo mvuze akaruru birambabaje. Tupige bigeregere basana. Tukomere Imana amashyi menshi cyane. Biremera. Nimusubiremo ngo biremera. Musubiremo ngo biremera. Subiramo ngo umugambi w'Imana usohoyeho. Vuga ngo ntabwo nzongera kurira ukundi, uyu munsi ngiye kwakira igitangaza. Oya, nta marira. Shigaje iminota 3 yonyine ngahamagara umubyeyi tugasenga. Uyu munsi ntago manuka. Ejo narakubwiye ngo ikintu kibyica niki? Twabonye ko Loti yakubujije kubona amasezerano yawe. Nizere ko uyu munsi waje Loti wamwirukanye. Siko bimeze. Loti mukicaranye nubwo twasenga Loti aramubwira ngo ntiyongera kurira, ngo arasohoka akeye, ngo agenda amwenyura mu maso ameze neza. Naho Penina ngo none se Hana we ngo huye niki, ngo uratwise se kuseka. Ndabati iyo twavuganye hari icyo yambwiye. Amen. Amen. Haleluya. Hari icyo yavuganye nanjye, hari icyo yavuganye nawe. Mwanyemere ngo hari icyo yavuganye nanjye, ariko se kirahari cyangwa ntabwo gihari? Hari icyo yakubwiriye mu ijambo, hari icyo yakubwiye mu iyerekwa,
amayerekwa, hari icyo yakubwiriye mu nzozi, hari icyo yakubwiriye mu bigisha, hari amaherezo meza uri kureba. Satokeri y'amaseterebo hotakazandora babasikia, hari icyo Imana yavuganye nawe. La master viriwi tutazukeba sandora mama, hari na kutata fayamba Tasikuma baba sesfire. Muri urusengero hari abantu Imana ikuyeho inzozi mbi. Amen. Hari abantu Imana yirukanye inzozi mbi. Muri riteraniro. Amen. Hari umudamu mbonye wajya kunyura ahantu akumva ikirenge kirahagaze. Memu nubwo atwara imodoka kumva haranyeganyeze. Ariko Imana irambwiye ngo umurozi mu gukuye imbere. Kuko hari amasezerano ugiye kujyamo. Muzamura Gusenga ngiye kubona mbona intebe abantu barayizengurukije bayiresha hatariho. Mbona marayika arayigabishyize ku murongo. Amen. Imana irambwira ngo nimbwira abagabo bane bicaye hano ngo intebe yabo nta kizaba. Amen. Hallelujah. Riasike pandoni ya mafaya. Amen. Oui. Yego papa. Ameinuri. Usozongera kubona guhera uyu munsi wa none. Amen. Hari ibyari bikuzengurutse. Hari ibyari bikuzengurutse. Amen. Hari ibyari bikuzengurutse. Ntabwo wongera kubibona. Amen. Kabiri ndi gutambuka mbona urwandiko rumeze gutya pana nk'iyo muri envelope. Imana irambwira ngo hari abantu batandatu Imana yishyuriye amadeni yarabamereye nabi. Hari nk'amadeni afite riske. Yari amadeni afite riske. Yari amadeni afite ingaruka mbi. Ariko dokosiri mando pa. Amen. Imana warakondara babasikia. Imana wiringiye. Imana wavuze. Imana wamenye. Iravuze ngo igukuye igisuzuguriro byiteka. Uzamure haleluya. Haleluya. Hey amando ya mawi amando. Imana irambwira ngo reba iburyo ni bumafu. Ngibyo wabonaga ntuzongera kubibona vuba nyambere. Amen.
kadusenge hano hari yerekwa rikomeye ndabarahije ukuri nawe uje ugahagarara ahangaha ukabona ibyo ndimo ndeba wenda no kwikuraho byakunanira kubona babyara abantu bagiye kubona umwana hano hari abagore babiri bagiye kubona umwana induru zikavuga erega ndimo ndabireba setere masi yaremo funga umuziki fanga amazeke ndimo ndabireba mujye muri fa diyeze ndimo ndabireba haleluya ushaka fa diyeze aho ngaho ndimo ndabireba ariko ntabwo ushaka kurekura mugenzi wawe natwe iwacu mu Rwanda bakwiye gupima hano natwe mu minsi mike n'agapfukamunwa karavaho bavuze ngo bakwiye umwe wajyaga bapima umuntu agiye kwinjira ahantu hose nabonye babikuyeho covid iraza kugenda mumfatira ikiganza bimurekura wowe ugiye kumubaka mu buryo bw'ubuhanuzi uri inkomezi ziwe kuko hari abandi bamufashe baramurekuye Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo hari abantu bagusezeranije ibintu ntibabikora n'uyu munsi bahamagaye barakwihorera ariko Imana irambwiye ngo irimanukiye Imana iramanutse mwakwakire gukora kw'Imana hagati muri mwebwe oh haleluya haleluya hari abakubwiye amazu ntibayaguha hari abakubwiye amafaranga bakuvanaho hari abakubwiye ngo bazagusura ntibaje hari abakubwiye ngo ni bene wanyu bazakugirira neza hari abatuye i Burayi batakwitayeho hari muri Amerika batakureba hari abari muri Zambia batakureba hari abari muri South Africa batakureba hari bene wanyu bakwihoreye hari abatuye ruguru bakuvuyeho ngo barabe kugiye guseba ndagira ngo mubwire ngo Imana irabyanze mu izina Yesu Kristo hotarabasindemo ngo ntiyongera kurira tamansi y'amani y'amani poketayire mufayi ntiyongera kurira hari amarira Imana ikuye muri uru rusengero hari ibintu Imana ikoze bikomeye reka nkubwire wa musore we wajyaga urara usambana n'abadayimoni kubera bene wanyu babikoze ariko Imana iravuze ngo uwo mwuka ukwiye ku buzima bwawe uwo nguwo kandi arimo arandeba nanjye ndimo ndamureba arimo arambona hano ariko ntabwo Imana itwemera umunsi nta mpamvu lasayi seremo takobayafa mwemera ko uyu munsi wa none imvugo yose mbi yavuzwe ku buzima bwawe yavugwa n'abakubyaye yavugwa n'abakureze yavugwa n'ugukoresha yavugwa n'ugufiteho ububasha uyu munsi Imana yikuyeho Imana irayinetarije Imana yigishayo Imana yivanyeyo amagambo bavuze ababyemera muhaguruke mutere haleluya Imana inezerwe amagambo amajambo yavuzwe n'abatakwemera Imana irakansorinze ayavuzwe n'abakorera Imana irakansorinze yavuzwe n'abakorera Imana irakansorinze yavuzwe n'abaturanyi Imana irakansorinze yavuzwe n'abashobozi Imana irakansorinze abavuze ko bidakunda Imana irabikansorinze abavuze ko udashoboye Imana irabikansorinze ndagira ngo ugire guki irabihanaguye kubya amagambo mu cyari kubya amagambo hirya isambu yawe iragarutse inzu yawe iragarutse akazi kawe karagarutse ubuzima bwawe buragarutse cyerekezo cyawe kiragarutse uzamure rabisisifo lakota ya hari abantu basubijwe amatongo yabo ndabibonye bonye amatongo abantu bayasubiramo bonye Imana ibahereza ibyanyu Imana iravuze ngo irabarengeye karibu come forward and pray for us rema yatumwakira umushumba azamuka muririmba cyane muhanuzi w'Imana la 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 wasezeranije hana uzaba umwana w'umuhungu warabikoze
warabikoze warabikoze rero mwami wanjye haleluya igihe cyose imana ishimwe ntabwo bihera ntabwo bisohora uri imana itabeshya icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza mwami w'amahoro haleluya haleluya icyo yesu umva nimwirirwe mwicara nta kwicara twinjiye mu masaha yo kwakira ngo hana baramubwira ngo genda amahoro imana igihugu cy'umutima wawe ugira gute ntiyongeye kurira amarira nashira iwawe amarira nashire mu rugo amarira nashire ku buzima bwawe induru nirangire izina zamure haleluya Hallelujah. Yo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. mandori y'abasirimo Imana izi guhoza amagambo ya penina, amajambo ya penina ari ku buzima bwawe ahore uyu munsi nyene. Imana yafute, 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 Imana yafute mu izina rya Yesu Kristo. Kuko umva, haleluya, leya masandorama hari ibintu Imana itemera ko byaba bigufise ku ijambo. Hari igihe cy'amagambo ya penina, hari akanya ka penina, umva, haleluya, riyama hari akanya ka penina, hari akanya kuko penina avuge, kandi penina rimwe na rimwe arakenerwa. Muri iyo penina atahaba, haleluya, iyo penina atahaba, na Hana ntiyari kuzindukira mu rusengero, haleluya. Ariko umunsi umwe Hana yumva aradunumiwe, adunumiwe n'amagambo ya penina. Sinzi penina ariko aravuga ku buzima bwawe, sinzi ibyo penina ariko aravuga ku buzima yarayavuze haleluya, oya haleluya, amen sinzi ibyo penina ariko aravuga ku buzima bwawe wangumiwe, sinzi ibyo ariko aravuga ku buzima bwawe wa musore we, sinzi ibyo ariko aravuga ku buzima bwawe wa mumama we, sinzi ibyo ariko aravuga ku rugo rwawe wa muntu we, sinzi ibyo ariko aravuga ku magara yawe wowe uri hano, ariko ngufitiye inkuru nziza, wahojeje penina, haleluya, na n'ubu aracamuhoza, na n'ubu aracavuga ngo stop, haleluya. N'akantu gato gusa Imana ikora kagasitopa ibyo penina byose avugako, ibyo penina avuga ku buzima. Erega buriya penina ntavuga ibitari byo, avuga ibiri byo, avuga ibihari. Mubo hari icyo yibagira, hari icyo atazi, hari icyo atazi, ntazi ijambo Imana yakuvuzeko. Haleluya, ntazi ko Samweli azova iwawe. Murahari? Oya, abagomba kuvyara Samweli murahari? Ntazi ko Samweli azova. yes Haleluya, haleluya. leya bosi yaremo Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. bareke bagende ikibunga bareke bagende nigashika kuri Yorodani azamuka intwari gusa Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. bareke bagende ikibunga bareke bagende Oya babarira abo batayibone. Yorodani azamuka intwari gusa Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani
hazambuke ntware gusa bareke bagende yego haleluya bareke bagende nibagera kuri yorodani bazambuka intware nibagera kuri yorodani hazambuke ntware gusa nibagera kuri yorodani bazambuka intware haleluya haleluya Amen. hano aravuga ati izi ndya nubwo ziryoshe nubwo uyu mugabo yadusohokanye haleluya nubwo uyu mugabo yadusohokanye nje ndabona aya magambo ya Penina ntashaka kuyaronka na apeti buriya ukijya ugasinzira nuko ikibazo kitarakudundumira ukironka apeti ukabijya neza bikamanuka ikibazo ntikirakudundumira oya murahari haleluya haleluya Amen. aharagahinda n'isukari irarura murangurikira hano buriya biragoye kujya biragoye kurya ubona Penina imbere yawe ntabwo bikunda erega Penina yamafise ibyo avuga yabibura gute mbega hajya uzobyara ajyaga yabibura gute kandi ibyo avuga ari ukuri urarya uwo kubona iyo nda yawe yogira ngo hari ikizovamo ariko njye nk'amasezerano ndatwita amasezerano shumba avuga nibyo murahari ibyo shumba avuga nibyo Penina ntiyabura ijambo kuko icyo avuga ni ukuri urakodesha nta nzu ugira urimo n'amadeni y'inzu ntibakubeshyera ni konvokasiyo yaraje mbere kandi yarayibonye ariko hari Imana we hari Imana hari muzi done Penina atagira ikintu Penina atazi ntazi ikiri inyuma y'aya madeni ntazi ikiri inyuma y'ibi bibazo ntazi ikiri inyuma y'izo ndwara ntazi ikiri inyuma y'uko kuyindira ntazi ikiri inyuma y'uko kuyindira ntazi ikiri inyuma buriya hari amakashe badushizeko hajya urarengana bakavuga bati mbega urya asenga ibiki yasenga akagenda aranyagirwa kuriya hari n'abari hano bagira bati satani iri mwiributse iti mbega utaha gute iyo mvura urayumva aho nawe urikiriza ngo hehe none utaha gute haleluya 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 Amen. buriya Penina ntavuga ibitahari ntajya buri ijambo avuga ibyo abona ariko icyo nkundira Imana haleluya Amen. urakabona abantu bazi iyo baza guta umutwaro warabwiye abantu uhura n'umuntu reka jewe ndagowe reka jewe ndagizene reka jewe naraye ubusa reka jewe ndagizene haleluya haleluya reka jewe imisonga iranyisha ninde atagira imisonga yo haleluya Amen. ibyo bavuze ntibakubeshyeye ariko Imana igiye kuvuguruza ibyo byose uri imfubyi ntibabeshya uri umukene ntibabeshya akazi ugira ntibabeshya iwabyaye ntibabeshya biraboneka warize ntukora ntibabeshya biraboneka ariko uyu munsi wa none Imana tubana nayo haleluya Amen. haleluya Amen. umunsi umwe mvugira ngo umunsi umwe Umunsi umwe. mwibaza ko ryari rya mbere hanasenze umunsi umwe mbwirira mugenzi wawe utuye n'umunsi wawe uyu ni umunsi wawe erega ntubushaka ryo ni umunsi wawe uyu ni umunsi wawe aya ntubusha banza urakare rabasayamaye banza urakare wenda ko hano yagiye gusenga twenga oya yaranje kurakara yego hari ibibazo bikurwaho no kurakara yesu arabihagurukira agira ubuseri haleluya aravuga ati izo ndya ndazihevye iryo sose ndarihevye haleluya haleluya Amen. kubera ko aho nasangiriye na Penina n'aka gasuzuguro harageze ko kamvako mvugira ngo harageze ko kamvako Arageze ko kamvako. haleluya ubwo araba
Yesu ashimwe. Amen. Muri ya nkunda kuvuga nti wa muntu ingene ufata hano hantu nico kizodetermina ingene uzotabara. Ahantu hadasanzwe ho kuhitirirwa Imana ni nayo mpamvu irahagwanira. Nico gituma ntugapfe kuhinjira uko ushaka. Yesu ashimwe. Ntuzona havuge nabi kuko nuhavuga nabi uzobuvuze nabi Imana. Haleluya. Amen. Muri hano haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibintu vy'Imana Imana irabipfuhira. Gihe kimwe twagiye ahantu turimo turagwana, hanyuma noneho hari isengero dutora ibikombe patiri yahora anywesha, tubisangaho, hanyuma noneho barabitora abo twari kumwe bagenda kubinywesha inzoga. Ndababwira nti mw'abantu ivyo bintu ntimumbaze, batoya shefu nawe nyweramwo sinshobora, ishwi bahitana amakanzu ya patiri barambara bagenda guceza umuziki. Ndababwira nti ivyo bintu muriko murikwegera abo bantu ababinywereyemwo nabugingo n'ubu ntibakiriho ku isi kubera bwakeye kababako. Murankurikira hano ikintu c'Imana cyose ucuba. Ubwo nshatse kukubwira iki? Nshatse kukubwira ngo aho uhagaze ntihasanzwe, aho uhagaze ntabwo hasanzwe. Banza wumve muri wewe ko hadasanzwe. Erega bihera muri wewe. Umaze kumva ko hadasanzwe umenya yuko ijya ugira uvuge naryo ridasanzwe. Yo haleluya. Haleluya. Mwaga ko hana tarafise bari umunawe yarabuze bavyara we, ariko Yesu ashimwe ntiyigeze araba bavyara we, aragenda ayiwe ashika mu rusengero. Haleluya. Yabivuze sitabisubiramo. Hari ibibazo bitagukundira kuvuga cyane. Gikuru arazi ivyo agira avuge. Yesu ashimwe. Avugira umubabaro wiwe he imbere y'Imana. Imana ishimwe. Uwo nkundira iyi saha nawe ukavuga. Iyi saha uwo nkundira ukavuga. Vuga kababaro. Raba utwo wobwira Imana yawe. Umubabaro wawe. Raba kakababaro kawe. Kimwe cyakuri. Erega aho byakabereye ni kera. Penina bya bindazi. Erega Penina ivyo avuga nivyo. Erega ivyo Penina kuvuga ko nivyo. None ubaza ko yabeshe. Erega umukene. Erega amadeni arakurembeje. Erega uragwaye. Erega mu rugo ntibigenda neza. Urarwaye. Erega urarushe. Erega urananiwe. Erega uruhombo rurakurembeje. Erega barabizi. Erega nukuri ivyo Penina ariko aravuga nivyo. Erega warindiriye uruvyaro urabura. Erega umaze igihe kirekire utagira uruvyaro. Erega wahumiwe imyaka yaba yaduze. Erega wa musore imyaka yaduze. Ivyo Penina avuga nivyo. Ivyo Penina avuga nivyo. Ivyo avuga nivyo. Awashamerereye nukuri ni kera. Erega nukuri. Erega ivyo avuga Penina nivyo. Ivyo avuga nivyo. Biraboneka. N'ibintu bigaragara. Ibintu bigaragara Penina ivyo avuga nivyo. Arabizi. Ariko nkundira nawe ubishira Imana uti Imana nyumvira kagasuzuguro ka Penina. Nyumvira kagasuzuguro sinzi ivyo yavuze ariko no vyibaza. Kumbura yaravuze ati Imana wontabara ukankiza agasuzuguro ka Penina. Wontabara. Haleluya. 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 Amen. Natwe turaza twotanga ivyiza uzoba wavuze. Tuvuge ngo wigira amahoro. Imana ishimwe. N'abantu mubwire ko kababaro. Bwira umwami Yesu Kristo ko kababaro. Ako gasuzuguro ka Penina. Ako gakengerwe ka Penina. Yama ariko aragusogangiza agatoki. Yama ariko akuvyonga agatoki. Arakubwira ngo rega ntacu uzovamwe. Ngo naso wawe ngo raba niko vyagenze. Ngo na mama wawe niko vyagenze. Ngo raba nabo muvukana ngo nico kimwe. Ngo rega nta kigihinduka. Ngo mubarire aka kanya nako kuvuga. Mubarire uwo mubabaro wawe. Mubarire ivyo bintu bikubabaje. Aho vyakabereye ni kera. Hana ararakara. Aravuga ngo ibintu
je sinshobora kubiryamana, ibi bintu sinshobora kubisinzirana, ibi bintu aho byakabereye ni cye sinshobora kubisinzirana, sinshobora kubisinzirana. Erega nawe hari akabare wahevye, ubu waba uri mu kabare wahahevye, ubu waba uri kuruhutse wiryamiye wabihevye, erega ubu waba uri gukora utundi tuntu wabihevye. Uzi imbere y'Imana kubera ko hari amajambo ya Penina agomba guhagarara, hari agasuzuguro ka Penina kagomba kuvaho. Kumbura ni n'akageso Satani yamikuzanako nako nyene kereka Imana ako gasuzuguro ka Penina kakuveko. Kumbura ni indwara zamazisubiriza mubwire Yesu, bwira umwami wawe Yesu Kristo. Ayo madeni basigaye bakwita umwesikoro nawe atari wewe, warayabutse nta mutima mubi wari ufise, bakwita umwesikoro, bafise amazina bakwita, bafise ibyo bakuvuga. Kumbura bavuga ko unatera umukoshi. Penina kubuzima bwawe aceceke, Penina kubuzima bwawe ahore, Penina kubuzima bwawe ntiyongere kugira ijambo, Penina kubuzima bwawe ntiyongere kuronka icyo kuba. Penina we, Penina kubuzima bwawe abura ahera. Ro terebosikaya sheremotetesi arebosikaya zamena kanterabaya ayiroko santaraya ayoko terebaya wizolementa isaki awizekentaya zolendekaya waitamanakaya. Haleluya, 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 haleluya. Penina yarakubabaje, Penina yarakubabaje, umutima wawe wuzuye agahinda, umutima wawe wuzuye umubabaro. Penina yarakubabaje, Penina yarakubabaje, Penina yarakubabaje, Penina yarakubabaje. Ariko nagomba nkubwire ngo hari Imana ihoza Penina. Hano hantu waje hari Imana ihoza Penina. Penina buri jambo ku buzima bwawe, Penina buri jambo ku buzima bwawe. Ndavuze ngo Penina buri jambo ku buzima bwawe, ndavuze ngo amajambo Penina yahora avuga uhereye no munsi ahore, uhereye no munsi ahanagurike, uhereye no munsi afudike, uhereye no munsi afudike, uhereye no munsi afudike, uhereye no munsi amagambo ya Penina afudike, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Turasambuye ibyo Penina byose yubatse, turasambuye ibyo Penina yavuze, turabifuza ibyo Penina yavuze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Penina Penina ubuza abantu kurya, Penina ufite intambara, Penina ushingira kuri karande, Penina ushingira ukomoka naho uvuka. Dukubise hasi imyuka y'ibisembo, dukubise hasi imyuka ya karande, twanyaguje ibitero by'abadayimoni, dayimoni iragushizeho. Nimugoroba turasingiza
kuko tuzi ko Pere nta jambo afite. Amaraso yawe Yesu, amaraso yawe, imbaraga zawe. Mbonye uruzi rududubiza hano, mbonye uruzi ruturutse hari inyuma, mbona ruradudubiza, mbona ruradudubiza, mbona ruradudubiza, mbona ruradudubiza. Hari bigiye kududubiza ku buzima bwawe, hari bigiye kududubiza ku buzima bwawe, hari bigiye kududubiza ku buzima bwawe. Hari abantu bahanaguwe amosozi hano hantu, hari abantu bahanaguwe amosozi hano hantu. Mwandikiye itariki, mwandikiye itariki. Hari abantu bahana rabo yasika rabo shari ya bande kaya mani nane fairabo yadasa kona right paisa airi no tekis. Ibintu birahindutse. Amina. Ibintu birahindutse. Ibintu birahindutse. Byahora bigufata ku ijambo ugiye kubifata ku ijambo. Haleluya. Byahora bigufata ku ijambo ugiye kubifata ku ijambo. Bacina na Yesu Kristo. Bacina na Yesu Kristo. Haleluya. 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 Abadayimoni bahora bavugira ku matwi yawe bafashwe mpiri kandi ubafashe ku ijambo wowe nyene mu izina rya Yesu Kristo.